Bona atori banje mwentere chia KK ward ni Akirangondo Igembe Central ni bojuri ni kithikiro na nobetete na mbere kotirima na nja kwa muthaka umwe na rietwa Mutethia ureka gitene gaka ukuoria ngurario kumania na kwithukirwa ni antu batikumenyekana na gutigwa muntangi na tuchio. Mutethia netete na mbere kwa mukiro tethio sibitari ni Amaoa Methodist garama yawe ya sibitari nande egekinya nkurukia ngiri 300 akarini bore tie thirikari kuthithia uchunkuni gukinyira maramari baria bathithirie unyomo bobo atongeria nabo bakiurwa gutonyera uria kumbikika ni kenda gutetheria kiringarama ya sibitari. Nicholas Chabare na Ntetweje Nkuruki. Twate ripoti kuri thaa 3:30 turerwa Mutethia autemangwa mutuati aumite kuikete mutuati aumite kugura ndawa cia mwekuru aitwe ni ritho ni anandebirwa ndingira thimu aroko kinyota mani ndamuthi thina karia kuramba thimu andingira irambira kona thina atemangwa na nderi njuchi ni mbamba kuyanga mokole thina ne irende tokuruthiri na thina yonse umara twera ambaba kumami karabatine amba we bombero mumtanga bakikisa bamumtanga mwanka mara yombotura na mumtenya kiminde kya kyongwe murungu wa Mutethia gatwe gitatonga nkoro ugwati bu muthaka ujo kumenyekana ta Mutethia agwatire ntura aya amutuate athiete gututira amwekuru wake endi bu mutigite no agitutagira uturo obwake cibitari ya Methodist ya Maoa walirani ya family yake ikiriro gake rigane ni to mugai bokareke ni kana kauka ura cibitari baba te binyena byomba inyoto te na byo mugai ya masibitari ito ibonda boramba ito mugai kiriro kira abakurira akire muntu gwonde uragomba kwithirwa aya no tethio kinya bona aumere atetheria family no nekenda abathina mbere na kuira cibitari no ntiba gwetwa ambele ya chiringi nkoroki ya ngiri 300 irabo bongo batameona antu bawendi bubweya bututethie nontu tiwa isi untu bontu bubukeya ethera kwibiare abyo bate tutura chibia kure antu kubikathira turerwa mbili no kayendelete kuongerereka ni kinyithetie ngiri 300 na Mutethia thai teka nya komba inya weta ende murungu na Mutethia na buringithia ara bure bwenthe bututethia Mutethia ombe kwa no tethia ume sibitari biru rato yetu rwa mbia cia ngiri 300 icho to yetu sibitari Maoa Methodist biru ke family yetu tutumia fondi iketo mtu buromba antu bawendo bubwega bumbe tutetherie tukombe gukilia mbiru ukenda omba ikuma sibitari musiari wangu atona kinya nombi mundu ipoint 5 na sio ende kinya kende ne kyo kwa kena kya atona kinya byo mukora sibitari ende nango were nkwera kawira mwangasi to tonere mwana oyo eto atora sibitari na kinya ndani kele ito kato kwere ito morungu nako tuthingithia nkoro na wore we ye ito tathia mwana oyo eto to embesa ikenda to kenda komba kwebela sibitari ito no asoke kinya dia kinya kionje kinya to mwana ito nibo to kwera au kiyogu family no ne kuromba kioto okia mwana wao Mutethia kithingatirwe na kumenyekana baba mwenyangirie ibare kuona bayochirwe matagaria nitukuria antu ba usalama nontu nibu burite kabisa bukethira usalama butekwendelea bwa nontu ntona ringe kukarito umuntu aitira kinya nture ne ate kumenyore ndi no kuoro wa kinya na lunanchu no kuoro wa kinya na maiya na nontu bu kabweyite te buratwire kuo nto baba thithire gitendo ke kenda tubafuatiliwa ba mokono seria no yo serikali no ntone yo muraya kenda tuona nto bau tona kioto kya mwana oyo wetu urito kuromba kinya bututhiatilire nontu amba bara batutemangire mwana no mumutanga tutubamenya buthiatilire kenda mwana oyo amba kuona kioto kiawe nontu na thukangirwe na arathiru inyinye mwere atumba witethie ringi arareka tukuromba kinya tucokere twethire twi mwana kinya imoyo wake nontu tebu inyomba witethia kuma ntere cha KK Igembe Central Beten Class Chabare.